we fie ye na the people's forum ya no mo fiafia ho yin na munim so original na ni ana abna see the chasa oni opani be ko na video original na no ani e ti he do beti bia ye fake o de chasa ntina o ye kwa oni ma so twi original no the people's forum and one asampa edit Madina market na chire wa market na bia o mo se jama ye jo mo tensi bi wo no ma ye ejesa o mo se park bi obi abe ye wo no ma o mo park o mo ka so ho ye jo mo tengu lodu bi abaje o tengana trotro drivers no trotro driver o mo so lodu bi abaje o tengana and then and rap class so trotro driver be frame me ono so similar issue ana no ka lodu bi abaje o tengana trotro drivers ni na eti mo nyina pa to mo pa se ho ewo Madina market na chire LM school platform bi akoso ho na ye fake original na nie ye Adom Obu Akra 106.3 Obu Akra the people's forum Obu Akra fantastic Obu Akra Jim FM 106.3 Only God can stop us now. 6.3 FM. Ye jawa. Obi so benya samra kwata pon. No kade de ye ba ko pe. Eno na ya ka kire wo no. Enti won portable ye beba ya no wa hwe anim. Se de de ma ya wo da bia no. E wo ha se da people from ye beba won chen. Sija ma asempa beba. Sijama asempa beba the reception ye kwa bontin a yenya no ohun say Adom 106.3 FM nyagopon ahira yen fantastic na ye die listeners no so ase because abna obedru ba bi no on yenye hu say adomfo na bana no wo say dipa no ye botwi because I don't know nya sense okasa no obehu na sport bi wo ho a yetie ana so we wo ha yetie enti unya boss bi a wona bo na taxi driver say trotro driver obabegru ho no bebre enti yeda omanfo ase the people's forum nyame ncha the programs manager Joshua Tigo e de eba ye no watena se adage ho design ni ye papa enempo no ya tom nchine enti enne ye streaming live for Facebook no na ye tinka live radio so enti mo ambe show Facebook no ne ekoso wo ho no ni padoma ni omo kasa ni nyina no omo kasa already so na show omo live ye show no live nice ye show TV no just atigo fantastic odema we on better you Jim FM 106.3 mo bajuma pa na me dida obakata mu nsama beba de fakata no me fa ho na de na de so de bi na be obeto nyuma ansa na o that's what was voice na nya nyumo de o na de ba de na ba be o say de na ba be we mo na mo pro mama yam sa do mo na wo no na wo we na wo so che de na wo de tiwe wo we na so che de mai tsa yo a o prekeke okay CJ wo de my enkoye nim na wo nim sa police for at the responsible yeah you gonna statistical service and a charge for investigation no kan investigation survey you body by omo be che say Ghana hanom no wo pe institution a corrupt Ghana for ehunu se we de ba na dwumu de pa de omo de wona police for de di kan and any na science na afrobarometer city for so de aba no so no police for de di kan but the response Ghana police service de ba ye no de wo mo de emma ye GSS and a charge for no na mebo de to fancy say ewa pa sama raising no and me jebrese making kama for me kan ya du baby na me so no ade but utie dia wo kana ne tofa bomu no ye bo ne tofa dia matiefo a omo person mo gi omo pay information more than the report na survey no e de ba ye no wo mo che se ase Ghana ni bia national adwum so police for ye corrupt intene so ba me nche be bisa me sa asemu ya possibility say bebo police for di no high and say abna ya de ekoso ye kan na eto nipa bi no muti but say husie bia nso ni hon ma infringe mu na o che say entity say bia won say e ba ne say o mo call health service de from na wo mo ye report na findings na che say o mo ye specific with nurse for na doctors ni ade they were specific wo call institution bi to say education muso a omo ye specific with lectures and teachers even though so be kon ye kan no say bia the whole institution na ye was specific abia as a waba multimedia ye was joy news
ya Adom FM ya Asempa FM. I'm saying one of the findings no say GRA Customs Division and also my tax officers they were specific. It's Argentina Ghana Police Service no. Moka said the whole Ghana Police Service no and they are corrupt. Why were you adding to me unspecified say ABI MTTD and I say CID ABI CID want to me anya specific na wo hono mo e ta wono to no omo pese omo be clarify because your institutions won ma mo specific ebi so ma mo ja to musa even with the judiciary in the crump they were specific as a magistrate and I want but who called the judiciary now your judiciary workers wo mu a registrars wo ho and interpreters ni ade nyina wo ho no ma omo no ebi mu krompo brabo mo boni nyina no emma adwuma no enkoso but ebi wo ho ma mo ye specific ebi wo ma no majagu mu saa eno so mo kan ho asem say omo twa wo mo report na say wo mo enyi no wo ma san ka say enso mo kan ye nyina say police service de na ehia wo mo no na ma me shada enkoti wesa omo use because me kan no na very interesting say wo mo epe original monthly and a departmental breakdown of our findings no etihwehwe mu no mo ye no ebs region way and na wo mo de no course ro pa enti e course na etisen within a month no ye kan sabo sumi mu a empa he na sa de no course o ni nyina no ye chemu bi a wo mo se wo mo epe na anu na tumi aboa inform wo mo ne na mo mutu so mo de betu sa de mani nyina ase no aboa amadwuma na ayemredi ama wo mo sai HSA sa wo hye eho GSS Ghana Statistical Service and a Commission on Human Rights and Administrative Justice yes sergeant no some betumi ayes survey the report about na mama any recommendation no and also no omo kan ho asa wo ho say eto sin kakra into at least what mo find this do mo hu ye no e di no omo recommend say institutions are Ghana for etagom so corrupt no. Okay, we also did not see any specific recommendations in the report. Exactly. And we find it surprising that a major research like this did not offer any recommendations and solutions. And to say my reporting na kan de mo be kan no. Mo to me say bia mo ye no ABCDR anka ebeboa ana aha no mo ye no weni we ya ka betu asesa ne makakra ebisa omahunu ba bia Ghana Police Service kan ya CJ media no be wie no the fact say omoka say eba no as a pick and choose enti GSS and as the for report no omo ye pick and choose omo nwanwa say Ghana Statistical Service no so no and also you can say be a public institutions I can ho bi surgery can ho bi omo nyina somo man no adenti na omo de yanya investigation survey ni bi omo ho omo bi sasa asem say mo ankasa mo de survey ni report na ba no adan na mo ye mo ho free because mo so no mo ya aban djuma na asa mo so mo ye djuma mo sha aban ase adan na mo de ahwehwe mo no eno so no owie ya no omo sign bobo institutions ni bi so anaka omo hu no so omo nyina no e wo se factor omo de omo se bata no de se de so be ka se me ya me report na me nim the target no de me pese me nya nti me na me determine omo me pese me de omo eya me survey but in the end no omo twen say ekoi mienu anasa institutions mienu e de anu ye beba na based on no almost no kwai befa so a wo mo ebedwe mudwuma e wa pa ma miema ni abone tofa de ma kama be pata ya na wa bomodi an saka bia yero ho na kan o pa kan a otebrofo kama fakata no Ghanaian Times no na Ghanaian Times ekra me da bi ma me ko ha no because me hu story bi wo ana no kra daily guide na me de wo kwagina o de ma me ni kan fa nim hanom na e ma wo yes boga MP no say quarter san to na asama twene biem eno asama da ha na eno chi nso na baba wa twesi bu acha eno ansoro no so yes wa onveli ne husband to be na social media oba no mama onveli be ma no da bi so oba ni mom na Ghana fo ni mo no na woni me ankasa enra ebra me hu say ababa wa na posti a wa tag ni kru ni handle no Instagram no me yade bi ehwo na me ko be ma no ne honom na me screenshot ye me share the following okita si jo beje de sa me ko no kita be say 5,100 and BB ade sa no banya be 2 million okita over 60,000 followers on Instagram et you be say Ghana for sa mo ko fro de na mo kwaje wo ho de na mo kwaje Ghana for ye kokonsa for pa o oni pa ne ti odum na wo ye so ye active de me nya no kwada menim ne mpoda obese over a little over 5,000 following
ne ho nsɛm ba ye okonya ode na ya pa akọ obenya over me asate no nwe na me check no 60,000 no anopa me check obabro na me twɛn na kodu baby nam de me case enti ne ho asɛm da ha aha Ghana focus nam de omo kan minti bin kan bi wo ha ni party no ho asɛm omo kɔ abo be kan Ghana for minim de omo kɔdi abrant na chi akɔhwɛ ho de yin na ye wo ha ye hwɛ ba no ma unveil be ma no wa unveil no na aha na be ma nya nra zinje na kwati ne dinda enra obi say be ma nso ekɔ aware pa eye ene de dia na so ba kɔ aware pa konya aware pa omo so kɔ aware pa eye enti omo congratulate be ma ne mum Kromo Nsem sabajo yo ya tenti no omo da ha enti oba no wa pa be ma ne ho ntoma ama wi ase den na obi a che papa no nti na menim se enti papa no ono ni papa no ono anie ono ni oni abranti omo se o friend Badu Frank eduma be no ye yisini sa no mo ka o twasini me ka na sa ne asa kuma wood fo ni bi o ti Germany abrochiman mu enti sininu sika no a na ode to Islegon dan ne ayi bibia mansions ni nyina abante ya se no see na Ghana ayi ode the picture to so na Ghana for shapa no wa hu Tracy Buache ni kun no a papa no ho ntoma no ne phone na you 05 dey to Facebook no enti be Tracy ti omo da ha ni kun no ya na me hu se den kwafo ke kam se Ghana for so mo pe kasa wo no mo ka se a won se te wo meti he ya na obekọ mu ana bia nka ma chisile muslim no ne ade a hu bibisa no wo sa se hu be ma slim na wa imagine se hu imagine na gida na be so ide e be heavyweight kakra na hu no dia oba so ade mu odu a wo tu imagine hu se be ma no be slim things but you na say Tracy ne be ma no wo na da ho no congratulations to them. Social media mupa ana obi se be ma na ase nanim kura anya fe ase nani nye ase that is the picture of so who video picture the one be ma na ase nani nye picture na Facebook no Tracy Buache ene nikunu was your friends and Frank den Frank Ntiamo Abadu Frank Ntiamo Abadu enti Tracy ente bia din be Tracy Ntiamo Abadu possible na se bia be Ntiamo ane nko aha ose dey na the one so Tracy na obi anka se Tracy na ware abra sana Ghana fo bi kan bat o che se Tracy mum na be ma no ho ade o enkofo ka se Frank asem na mo kan anya Frank de ne but enti enti CJ enti Bema so kwa ware pay ye o. Bema kwa ware pay ye na de bia na man kwa na be didi. Eye. Bema so kwa ware bi na be kwa na bin na so kwa kodi bia. Adwuma wo hono ne so. Adwuma wo bema wo kwa sa ware na adwuma wo hono ene so because ya kan bi. Utisi so ti se dwan. O nya no kre ogewe onye sa na no na ye de but oye soba. Oye soba. So yenu ma ye ni eden no obi won ma ohunu wani eden na ya na ode calculate so oni e fie kra sa na beye but obi a oye hyper bia no owo ne cool side wo ho ya na omo ntan fa nkofie we wish them well yes we wish them well congratulations omo match so come on because bayo de osi so aduru ba bia e se unya wo kani ti mo amaye mo ha mo ka se trace na ware be man munya sa mo yesa na mo bu abrant na nyimutia Irepa ama awuku bia Buache or say they look good together mo they look good together mo yeah congratulations to them abranti but be ma mo nya den anyesa nche bia na badwuni nya be fita enti omo wan say model guide dem wan say pepepe efe she now they all ti krom hanu ma now you say man na muslim so no dem power there are you also bisa say me say am na twama so mo na ba you are hodi now ni say bebre na tete an ma am say ya wo sika ya ye enti enfa be ma anya hwedan man kan nche mo say wo na wo so wo sexual hwan ni ade ni sexual ni ade entumi to the original be ma na say je otimanim no ayo entumi to be ma no ya pray na so ware o say Mrs to be who can say pride in ma and control no ya Mrs. It's the fact say bia wo dru ba bia na wo brother dru ba bia won ware ya krompra won we bi se ba bia we ya so nchi ya wo say e fa me ma ya can the adult because o my bridal shower ni ade nyina o my ni nyina
mama muni wa ye ni ho sije tie dia me kan no dia brother shower no me se muni wa ye ni ho so ehun tu na so aye yakodu he kra na oye dan ya you will need a man you will need a man nti ya munya sika na ya mom yen kai na yen tuo mo so e ba no for say enya hwekwa yen kase yen realize that tinchina ntia so ware by force but bema hu yen wa brabom for Frank sesto yen betu light bill one share say dan no a oni Tracy kwa akotena mu no Tracy mansion no there be bema no no mo kwa akotena mo Tracy mansion mu san na nti bema no no be kwata nti mansion enya den there be na bema no oni ba bia wote that's my ware no oni akotena oba ni fi na ye boni ana se wo de mfa ne se wo podo be kwata se ye boni me kan for asatek roofing sheet na ma omo ene Tracy patro dan na wabode say wo be ware enti won tu so no wo be ya abode fofo patro asatek bedase enrufi so afebo asatek no wo mo hyede mo kwa no bi tu bo obo so ade ipa bon do so obi o time wenti won person benya subje wo esoro ho enti na wo pama bo sa but asatek de e wa hoden e wa hoden enti fa asatek roofing sheet no fa kuru wudan wo mo wo steel trusses papa roofing sheet papa e wo ho aluzing sheet with the crew dino afebo and kind one more tema community too takrade takwa akachi hoho ekofodia akemoda ekrupon kumase ne wa nyina no wo mo aso eni oni asateka jutwen komo na mane 050 083 7575 050 083 7575 abna menko to aso ena fi first force for no aba menko ntina amuna wo no de Odia CJ ya to Frank for what? Ochre Aguna Nkum or say CJ please try to advise this man pa. Nipa miensa yentu amofo. Hefo. Osikani. Obi a wate ahwe odom. To obi a wate odom wa. Odem den abeka se no obeti. Sa. I wanna say. Sa. Gana for munya kasa munya sa source for number sir let me mami we na sorry mami for the Obakata Ghanaian Times me fancy ase wa ha na Ora Samuel Dubik Mahama managing director Edma Electricity Company of Ghana was say omoma Ghana for bosome ese ubia na meter udidi dwuma no wa connect no illegal wa fa kwati kwan so na wa fix meter no a wodidi dwuma a wontua ho ka no bo mode an bra wo so dia wonim se fortune wo no bra na ebeka ho asem bo somi a omode ma Ghana fo no bo somi na ebre no aso enti no nyame eya dwuma se ye kasa efiti August bo somi ebesi mu de di kan no wo bo ebetie simonten so na wa wonim a wo meter no wa ye no illegal connection won so so a ebia meter no fortu wo mu a watintim a wodidi dwuma consumption said wo use kanea no enya ho sika na wotua no emra no ebeso mu ene wodi no nyonyonyo ho asem e wada Obakata Ghanaian Times katafa etoso edunsia enra asem sa Dabi now the jawa Dabi stop back wa be kan ochina newspapers ni nyina aka ochina de no enya ma Dabi twen me ba police ni no okaka na adwen ne boss no na de enya yeso kokumase a police ni bi ena eni KNUST akwada bi abamu bi ono so ko school ena o makoti KNUST school ni abaiwa ena chese omo abono rounds enya de keto o police omo yeso no mu video police ni wie na I school ni abamu no so abeto aso omo bonigala yeso omo de ne ko hostel bi no ewo bom so yesa be KNUST omo main campus no mo ya chese omo dada bai wo ya de ne ko se ho no mo post ni o ma wege no now to some see video no me nya but me imagine what paper ni mo said you mutemu no a almost yes mo ye ne ga ne mpino tum se ga na nya ne desa so hu but still na no mo yimfoni yes we butu ni we adane no chese enye easy o afrukutu ni ade nyina yi ge yi ya ya ka se ne se ai okwa koma fm omomo ni so yi presenter no eso wo video na odepo yes e police adu poku eto ode police ni samra meyi ni ho ano me comment on the video na leak no enti my so mo fama me na me hwe se de ye no ho na obesa wo hwe video no yes se de ye betumi achi mama tie fo ate ase enyeba bi ho no ma yesi see living on hwe ye mpo na wa henha wani a wo kan se na obehwe de paper nim ni se de no mu describe no so ho o
say ba ku akwa meba oh comment no kwame Richard Kwesi o say Frank one pair mahogany for the waist and this obi be di egu na account Richard Kwesi dey on the about Facebook I didn't say Ghana for so kra motesa Donzi Kofi Asa na denyu waist Tracy all the best what me Judy page 1 say Ghana na kutu akoko radio for some more fire na miuna famisi 106.3 was a mobile port. If you want such a nipa, Yambo Majin Sasha, Sabia Pala, Konyasika, opening it to Fuaposan in touch.